ये नेचुरली है, मतलब एज नंबर 9 आई हैव टू स्कोर, मुझे गोल मारना ही पड़ेगा। स्ट्राइकर हूँ टीम का, तो मुझे जो चांस मिलता है मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा फील होता है हर बारी जब अपने होम ग्राउंड में खेलता हूँ, फैमिली वाले आते हैं, सब आते हैं, अच्छा लगता है सबको देख के, खुश हूँ बहुत। ऐसा कोई प्लान तो नहीं था हमारा, जो बोलते हैं वो तो मतलब ये हमें तो पता भी नहीं था कि उन्होंने बोला। हम तो बस अपना गेम पे फोकस कर रहे थे, बाकी हम जैसा हमें जैसा बताया कोच ने हमें वैसा ही किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर ट्रस्टिंग मी, हम उसने मुझे ट्रस्ट किया, होम में खेलने खेलने का मौका दिया। हमारा प्रैक्टिस जैसे कि हमने 1 महीने पहले से प्रैक्टिस करना चालू किया था, तो उन्होंने जैसा समझाया हमने वैसे ही किया, और ये अभी ये चीज़ काम भी आ रहा है मैच में। जैसे कि आप देख सक रहे हैं हम गोल मार पा रहे हैं, गोल निकाल सक रहे हैं, तो ये सब कोच की वजह से ही है। नहीं, कोई टीम इजी कोई टीम हार्ड तो नहीं, देख ऐसे तो नहीं है सब। ऑब्वियसली सब इंटरनेशनल लेवल में तो वो लोग तो अपने कंट्री के लिए कुछ भी करेंगे, तो हम जैसे सब टीम को हमने जैसे अप्रोच किया हम भी वैसे अप्रोच करेंगे मालदीव के लिए। Yeah, I feel very amazing for score the goal, 2 goal, and thank you for coming for support us. Yeah, thank you for support for us Arunachal Pradesh Football Association. Next time also come for support us. Jai Hind. Yeah, yeah, I feel it's very amazing for to score my goal. Next, this is my third or fourth is my national goal for the debut for the India team. It's very amazing for that's fans also it's coming for us. Next time also please come and support us. Thank you. Yeah, I feel very strong. First, when I scored a goal, no, I feel like very stronger, and I want to more score goal effort for the team. And next next match also will give 200% for the semi-final, and we want to win for sub. Thank you. Thank you. Thank you very much. Credit goes to the boys, the way they have performed, come back from the first game, and they showed the hunger and desire, what we wanted to see. And it was a good win as well and good performance at the end. Yeah, we want to stay grounded and look into the next game. Nothing changed, but you can expect that from the level of the game. From Nepal, Nepal also wanted to come pressure, and I can understand the boys at that moment. And I knew the boys would come back into the game, and then they came back, and then once we got a goal, then we were fine. I believe it's a team game, and yes, Danny scored good goals in the last game as well. I look into the team. If Danny is scoring goals, that means our team is also playing well. So it's all about the team for me. No, I don't think so. Because every match matters, and every time we come on the field, it also matters how we approach the game. And I'm happy with the boys so far for the last 2 games. And after we win the game, we can say, oh, then the game was easy. But before the game, we never bring that thought that we can win this game. So we approach the game the same way that we are going to approach with any other team. As I said before also, Umang is an outstanding talent and I know him for a long time. Uh, he was there with me as well for the under 17. I'm happy that he's getting goals and getting the confidence and I hope he continues to get some more goals in the next game and going future. Maldives, we have seen them playing against Bangladesh, and we are aware of their qualities. The way they came back 2-0, and they came back with against Bangladesh and also against Bhutan. So we are going to go back, analyze Maldives, and approach this same game, next game, semi-final, and make sure that we give our best and let's see what's the outcome. अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब
सुरुमा हामीले पनि राम्रै बिल्डअप गरेर एट्याक गरेको थियौँ होइन। हाम्रो चान्सेसहरू चाहिँ चान्सेस क्रिएटहरू राम्रै गरिरहेको थियो, राम्रै खेलिरहेको थियो र हाम्रो चान्सेस गरेको क्रिएटहरू गोल हुन सकेन। तिनीहरूले चाहिँ इन्डियाले पनि धेरै राम्रो खेलेको थियो होइन। तिनीहरूले अब हामी आफ्नै डिफेन्सको गल्तीले गरेर सानो गल्तीले गरेर हामीले सुरुमा गोल खान पुग्यौँ। त्यो गोल खाएपछि चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो भयो। आज होल चाहिँ इन्डियाले चाहिँ आज चाहेको चान्सहरू चाहिँ गोलमा गऱ्यो, तर हामीले पनि पाएको चान्सहरू चाहिँ गोलमा गर्न सकेन, त्यही भएर हामीलाई अलिकति गाह्रो भयो। Yes, first half we create many chances. We had chance to score, but we could not utilize that chance. But same when India got the chance, they utilized it. Even we gave pressure to the India, but as a whole, India was very good. Even we played very good game from our side, but at the moment we could not utilize the chances which was created. So it was India's best play. अब के भन्न चाहन्छु भने अब हामीले चान्सेस त क्रिएट गरेको, हाम्रो एट्याकिङ टर्ममा स्कोरिङमा चाहिँ अलिकति अब अलिक प्रब्लम आएको देखियो आज होइन। अब त्यसमा हामीले नेक्स्ट म्याचमा त्यसलाई अब 2 दिन छ हामीसँग, त्यसमा सुधार गरेर नेक्स्ट म्याचमा हामी अब चान्सेस गर्ने क्रिएट गरेको चान्सेस चाहिँ हामी गोलमा परिणत गर्छौँ। India. So initially, yes, we create many chances. We were lagging attacking third. Yeah, as you said, like first 30 minutes we gave good pressure to India, but after that, after the first goal, we could not, maintain the momentum of the game. So in that 2 minutes, we conceded 2 goals. But in the upcoming game, so we'll be playing same game, but in next game we will be utilizing our chances and we'll win our next match with Bangladesh. अब सेमिफाइनल हाम्रो बङ्गलादेशसँग छ होइन। त्यही भएर आज हामीले अब जस्तै कि सरोज दर्लामी येलो कार्ड खाएको भएर हामीले उसलाई रेस्ट दियौँ। हामीले अब यो म्याच भन्दा नि हामीलाई सेमिफाइनलको लागि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ होइन। हामी सेमिफाइनल त पुगिसकेका छौँ होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट म्याचको लागि भनेर आज प्लेयरहरूलाई पनि हामीले पछि रेस्ट दियौँ होइन। सेमिफाइनलमा अब बङ्गलादेश गेम पनि राम्रै छ, हामीले हेरिसकेका छौँ होइन। तर हाम्रो गेम पनि नराम्रो छैन होइन। त्यो अनुसारको हामी प्लान बनाएर बङ्गलादेशसँग खेल्छौँ। So our main target was for the semi-final. So today we gave rest to some of our players. Saroj Darlami was already booked earlier in the previous game. So this time we saved him from the injuries and card. And again, there was one striker, Sujat Damar, we gave him rest for next match. So Bangladesh is also a good team. In the next match, we will be playing with Bangladesh in a positive vibes and with the tough game and डिफेन्सिभमा अलिकति हामीले आज ल्याकै भएको हो होइन। टिमले राम्रो पनि खेलेको, तर सानो सानो गल्तीले गरेर हामीले चुक्यौँ। जुन हाम्रो प्लान थियो त्यो प्लान अनुसार त अलिकति सक्छ। हाम्रो विङमा एकदम टाइट गर्ने प्लान थियो, तर डिफेन्स साइड ब्याकबाट अलिकति बलहरू धेरै निक्ल्यो। आज डिफेन्सिभ चाहिँ अलिकति ल्याकै देख्यो लेफ्ट ब्याक मोस्टको। Yes, defensive side was error, especially from the right and left wing. So yeah, it was our mistake from the defensive side. होइन अब यो कस्तो हुन्छ भने टिम अनुसारको आफ्नो स्ट्राटेजी हुन्छ। नेक्स्ट म्याचमा हामी त्यो अनुसार छुट्टै प्लान गर्छौँ। We will change our strategy with Bangladesh. अब सबै टिम राम्रै हुन्छ होइन। अब कस्तो हुन्छ भने उनीहरू पनि अब 3 गोल भुटानलाई हानेर माथि आएको। भुटान पनि राम्रै टिम थियो, मालदिभ्स पनि राम्रै टिम हो होइन। सबै टिम राम्रै छ, तर एउटा कस्तो हुन्छ भने जसले हामीले आज पनि राम्रै खेलेको, आज पनि हामीले चान्सेसहरू क्रिएट गरेको, सुरुमा गोल निक्लेको भए सायद त्यो जुन नतिजा थियो चेन्ज पनि हुनसक्थ्यो होइन। यस्तै हो फुटबलमा भने आफ्नो आफ्नो प्लान हुन्छ। बङ्गलादेशले पनि उसको कोचले आफ्नो प्लान भन्छ अनि हाम्रो आफ्नो प्लान खेल्छ। तर जब स्कोर निक्ल्यो तब खेल्न सजिलो हुन्छ, जब स्कोर निक्ल्न गाह्रो भयो अनि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर कुनै टिम इजी हुँदैन। हामी सेमिफाइनल म्याच हो, सेमिफाइनल म्याच जस्तै गरी खेल्छौँ।